papa yetwaso akwankyere no na me bisa akwese say no obia lebu oye akwankyere no eto wodeda eye akwankyere no oye obia ne hawa na se akwankyere ba ko timi sai oha obia eso obia na akwankyere okay akwankyere nti se bibiduro sakaka sasabro mampere eza sesisi yare ene awo ho ayi eso obia na akwankyere no ya de ma wa bra oni no a wode ma no onim sunsum otuma nyesa wode ma wa emfada de se nipa na wode akwanche no ma wo no o te sunsum nyoma ase o ze obi ti say foda water you so anya bone okay foda water is not anything you can say demonic awo babu na hefa oh na de afa na be kotu me wa so dem ena yesha na me ne o kase ni baby e wo ana woni baby e wo am se o babu woni fa na obi babu no Matthew hoko I from Matthew e kwa akosi revelation na yese me ba se be kotu babu na de yekum chacha na se kum chacha wadam papa oh na se me se babu quotations there kum chacha pa na the best me ye prophet for ma kuma akokwa le team preach ye de o ba pepepe teacher wi pastor a pastor na ye evangelist so akokroma ko twini paba prophet oba pe na ba shen committee prophet for nje ma akoma akona nim preaching nti nya afa na be quotations ye pe quotations dia kum chacha is the best for that me quotations but nya afa na me kwa yi obi a ayi am le ba che for that water ho ate for that water ho enti akwankyere no e asamo for mu nya ne sen wo si ye nya ne sen say ye bai na o ye council ai enti bi obi di how beto wanima mo wacha say oh kokwa ye say akwankyere no obobom mpa na nyame atwa akye se afemu ni nyina we ni akwankyere afa ye adwuma okay enti yes mo shada wo akwankyere ba ko afini na yes ye shada ye busa nyame okay afi ye si 31st na mo se radam nya den o se memo wa ye sei na meguso a meboso mpae enka me hya ase aye no nyame se twen ebere nyanso me kye no ma do be keka ho ba yi adwuma ntonse ma ampre nti nyame de twa kire ana wode ono aso de ni tirimu na eye wa do tirimu de a emfa adwuma oni be yusu betemwa ene obekọ asa abagini sika so fo mbajo the ma za ye mama me se da me yusu ye no wa anye yi nta wo fa me sika mam ai na kwachi bia no wo se omutia kana wo so de makwa ndimo so mfa makwa na ya de na ekoto he ne ekoto he ntu yaka na so betima ka che ni pan so no so nkoto okoto no van ne me makwa ncha me de adwuma bia me craft freezer na ebo me nyusu local product and say one na ye concussion no me ana me ye bibia Israel for de abana maboso mpaye ene DHL for na ye adwuma okay ye request online no mo kire yem ye diskana tum ntamo mo bank ye yom de bo de ma DHL for no mo ko na order na ba mo fa se beto no akọ airport no akọje de do so pii no akọ habo ewi wota ma bia 3 weeks 1 month nya akọ akọje nti I don't use local product to do my directions over here so I always have testimonies because Ghana had new CCC ha na Ghana ya no ntem ha I say I know it where you are Ghana ya no ntem ha ehene yeah budgets I know they are good and I said the aduane di budgets are not to yeah the aduane di and they say why no aduane den why no oil dey am pachopi me dey me use budgets no fanya yi me dey bia no me use dey free Israel it is a Ghana dey ha enye bone but me use bi da until you see Israel no to oil so when ho dey use free sem dey use ochi a me go use that mango ya dey use kiso o ya that mango no so ko enti so frame was on frame said the tie no ye wo olive tree a esiwa and ye Israel for na preserve a tabia efifiri na eso aba na omuduadua bi ka ho okay nti ho na me de me use me nti me ha oba onya local product ta foreign products and na obenya wa hase akwankyere so foreign product nya na sa akwankyere na me foreign products ne ye na man ko afi na me kwa kwose sa densu mu nsuo le densu to no obi wa asem masa na no wa pipe aba kakra ka so yesa ko fa de aba de
a day there was a Christonian as I saw you remember about so for no ne how about to software name. On say bo ha obeja kwanche no a no ni man say akwanchira na me empire kra me mobi and I empire nka ho. Akwanchira empire bon kan ho no useless. Okay. Na say wo di akwanchira be ma obi a no wo di ka chire nyame asemansa. Wo ye papa wo ye bone mani adanse gurumu menye sei. Ana se bia akwanchira na wo koye no empewe umbama na hu sa na manansa sa anya sa na ase bia na ade mana de a emfa ntina bon so bu o ma akwankyere anya adwuma nipa nso bedwane bi ko nipa na eba wo nche no a solution to the problem nti se nipa na ba na se solution na ntimi amabu se wo menye ba ye wa akwankyere bi so a so for ni timi gina puppet so then they'll say akwankyere yakopon de aba next week obi amfa no nti wo ye wonbra. And we a general direction. Okay. Ne general country. And they were individuals. And also boni bi enim. Boni bi enim. Na men nyamen country dem so bi am for you fie mara wa bra o you aso dem ha. Na Yakopon no bakasa na sai de. O ye na de fie ba no. Yakopon wonya kwase am pe yo kasa. Na we ntimi anto e. Wantimi anto. Ai, so we dey for. Na ntimi nto me kofa ba ye no, hwana me fama no. So na de be ye adwuma. Me de be ye adwuma e wo mwa ho anase nipa ho. Nipa ho. O ya mama hejewa ho. Lebi na oyo na wo se wo kra no. Asole members ti na wo kra. Enti wo kra sa me ton am. Me kra dia kan na ye adwuma. Wo ko hospital card untua. Na se ne me health insurance am. Wo ko dispensary wona anase pharmacy na untua. Ne me to adru. Sa ne hate. But eya ni wo hwe me a wo ba me ha it is a hospital. Oyo no. Maba sorry yen kan say akwanche bi aba oyo no mintime nto maybe abontin for the 5 cities or 10 cities or na me koto a eno so ye mama ana Yakopon chire me kokoto fra abontin bra na no ti o oyo so ye o mu we ye wo de bra baba se wa to oye bra ma me kura mentanka o ma ne to de no na won to na di esi wono mabusuafo na be fa no na se wa ba ro papa da be no sa oye no na so wo to for personal use ma nya me personal I bought it for the purpose of the church the congregants and say eye bone say ton ade wa so dem ye ton ade wa so dem won say eye bone say ton ade wa so bible mu yesu kristo de na mo ka man te ase ma me kire o kakra ba prokoto so mo ton mro no ma emu bayira ya chie kala wole no so mo ye mowa ne nwan ne mponche ye nita adwai wa so dem ha na manfo sesa sika eno no okopam wo mo na sawo ton calendar oye na sefo ni nsuo no boni bia ni wo na sawo bi kokotena makola dwom so obi ton tosi okofa no 10 series or de baba gi 50 series ene so for so calendar yesu kuto tumi wo mu no so de ma 50 Ghana na nimi ne ho na ye krofo se calendar no so ya kwankire eno se enya kwankire ene ye asori ni nyina so ni gidi na se obi so to de gidi bi hye mu se calendar mi ko bo me store ni ma be to ye gidi a odi ahyem ene wa kwankire a wato calendar we match yourself calendar no koto ho o so de abutu so da bi ampere nson ene na akwankire ne ba but we not to calendar since we dem na calendar ne se enye hwe but o ton wa so we dem oba won se me president picture boy ai so obi ye sofo so ko nka asem no hu no so computer man when the president picture no bo da be ya so ya woda fa ye fu butu so na o mama kwankire picture no bo kwa sana ye de ti ntana calendar sticker no so the same thing they wa ba beto na ade akọ e kire o ba bia akọ asori ye handkerchief ne nyina ye ton me ton calendar so omumfa oni gina bompa eguso a eya adwuma me ton calendar me ton handkerchief me ton nsuo me ton sticker nso ni e wen bi wa wo dia na se o ma ye me na de me yi wa ha se me ton nsuo wa ha na ye ne me say foreign products it is only say foreign le nyina me de ba me nyiso ka na to na won ton nka ba di o ton nsa na o ton na o di bi so to me ko fa ya me de ba no me ntua duty so ti ai nti bi de bia to so ele say e boni o say e boni bible say do kan sempa didi nsempa no nyame adwuma na hweye fatwa so asa na tetelne fatwa so nyame adwuma na hweye na o di akoso mo asa me adwuma wan ka se mfa nton nti nyame adwuma o si ade nyina no ye di sika na eye ubo oti so koto onwi no da mi amimi wa unwi ai unwi a egu utri so ni ai wa utri nwi mi amimi sa eni o wo nwi
Ekwi akosu sparkers. Aye. Se nye wa na wo chinchi obi na boma ho. Aye. Owi o de che o. Deb. Mo sanity. Supportation no enya akonya VAT mu da. Na so okọ. Na so obosom ma ne nyina awie na so so obaje Gracia. Ya so Gracia no. Ye ni obi o ye de na ahase ya so ye hye e wa kwankyere mu no. Ngo se o se mostly na kwankyere no eye tie the counseling anenam. It's counseling is say mujiska. Me menye consultation fee. Me wi a wa kwankyere me yo pepe am say problem de be wo kani. Na kotua na wo secretary ho. Na ma card. Na baba secretary na baba chi.